urugamba tugwana duhagarariwe n'Imana yo mu ijuru, kandi Imana yo mu ijuru niyo urugamba rwacu, kandi urwanira ukuri ntagatsindwa, urwanira ukuri ntabwo aneshwa na rimwe. Rero kumva ko batukana za gafe bakaza birukanka ngo baraje ntabwo bafite imbaraga ziruta izo bari bagiye gushyira mu mujyi wa Goma, izo bari bashyize mu mujyi wa Sake, izo bari barashyize mu mujyi wa Rubaya na za Bukavu n'ahandi. Turi kumvikana neza? Turi kumvikana? Mukore, mutuze, murasubira hehe iwanyu. Twebwe dukeneye amahoro. Barasaba ngo nihabeho seserefe, intambara ihagarare, tujya mu biganiro bigamije iki? Amahoro. Ibyo tukabyemera. Ariko bane bagenze bate? Bane bagenze bate? Ubwo rero babyukije borosoye barusinziriye. Mwihangane mukore, kumvikanye, turi kumwe, komere, turahari ku bwanyu. Kumvikanye neza, turahari ku bwanyu. Ubwo hano bagenje bate nibwo baduhamagaye ngo nimuze. Hano nibwo baduhamagaye. Ubu nibwo baduhamagaye, nibwo badukanguye. Uko rero badakeneye amahoro, bakaba bakeneye intambara, baraje bayibone. Tumvikanye neza, baraje bayumve. Sawa, mwakoze cyane, nta kindi twenda kubatindira, kwari kubabwira ngo kwanza mupole kwanza, mwumve ko ubuyobozi buri kumwe namwe, kandi bitarenze ejo bundi murasubira iwanyu, mwicare mwicaye burundu, utazongera guhunga. Abangaba ni abarwanyi ba M23 baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwabahamagariye kwinjira mu ntambara. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko igisirikare cya Kongo cyakanguye uwari usinziriye. Ubungubu ngo nibwo intambara ya nyayo igiye gutangira muri Kongo. Ibingibi abarwanyi ba M23 babitangarije abaturage bo muri Masisi. Ni nyuma y'aho bano barwanyi bakoze inama ikomeye cyane mu bice bya Masisi, bamaze kwisubiza babyambuye FARDC. Nk'uko mwabyiyumviye rero, intare za Sarambwe ziravuga yuko ibitero byose bagabweho n'igisirikare cya Kongo babaye nko gukangura intare yari isinziriye. Intare za Sarambwe ziravuga yuko ubungubu noneho aribwo intambara ya nyayo igiye gutangira muri Kongo. Ibintu rero bigiye gukomera cyane, nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu. Ibyo mwabonye byose byari imirabyo. Inkuba za nyazo nibwo zigiye gukubita. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira muri Kongo. Abarwanyi ba M23 baravuga ko bambariye urugamba, ni mu gihe FARDC nayo yakamejeje, ndetse irya nino ku rubuga rw'intambara, cyane cyane muri Kivu y'Epfo. Igisirikare cya Kongo kirimo gukoresha indege z'intambara mu kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bya Minembwe, cyane cyane ahatuye abasivile. Ibintu ntabwo byoroshye rero, biribonekeza ko intambara ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika, muri kano kanya ndagira ngo tuganire ku nkuru ikomeye cyane yerekana ko Abanyamerika bakamejeje muri Kongo. Abanyamerika bakamejeje. Abanyamerika binyegeje inyuma y'ibitero bikomeye cyane birimo kugabwa kuri M23.
ndetse amakuru twamaze kumenya aremeza ko General Sultani Makenga nawe ubutegetsi bwa Kongo n'abanyamerika barimo kumuhiga bukware. Ndasubiramwo, General Makenga ndetse n'abategetsi bakomeye ba AFC M23 barimo guhigwa bukware. Igisirikare cya Kongo kibifashijwemo n'abanyamerika barimo guhiga bukware General Makenga ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bo muri M23. Ibingibi bibaye nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo bugiranye amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare ndetse no gusangira amakuru y'ubutasi n'igisirikare cya Amerika. Reka mbibutse neza, muri iyi minsi ishize twabagejejeho inkuru ikomeye ivuga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano ibimenyesha amakuru bikomeye birimo Jeune Afrique, birimo Africa Intelligence byavuze yuko agamije gufasha igisirikare cya Kongo kwiyubaka ndetse no gusangira amakuru y'ubutasi, ndetse igisirikare cya Amerika kikazajya gitanga intwaro muri Kongo. Muri aya masezerano kandi byahishuwe ko abanyamerika bazajya batoza igisirikare cya FARDC. Nyuma y'ariya masezerano rero ibintu byahinduye isura. Ni nyuma kandi y'aho ubutegetsi bwa Kongo bwafashe ibirombe bikomeye cyane bya Rubaya maze bakabyegurira abanyamerika. Babihaye abanyamerika kandi kuri ubu ngubu biriya birombe biri mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe, abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo rero bwabikoze bubizi neza. Amakuru avuga yuko abanyamerika bamaze rwose gushyigikira uruhande rwa Kongo ndetse ko barimo gukora ibishoboka byose ngo igisirikare cya Kongo gitsinde iyi ntambara barimo kurwana. Amakuru y'ibanze twamaze kumenya aremeza ko ibitero bikomeye cyane byabaye mu Rubaya. Ni ibitero byahitanye abasirikare bakomeye barimo Lieutenant Colonel Wiringoma wo ku ruhande rwa M23. Biriya bitero abanyamerika bari babyinyegeje inyuma. Amakuru kandi yerekana ko abacancuro ba Blackwater aribo bakoresheje za drone kabuhariwe zarashe abasirikare bakomeye ba M23. Amakuru akerekana ko ubutasi bwa Amerika bwagize uruhare rukomeye cyane mu kurasa muri kariya gace. Amakuru y'ibanze arimo gutangazwa n'amasoko akomeye aremeza ko abanyamerika aribo batanze za korodone za nyazo ndetse bari baramenye amakuru ya nyayo y'ahantu bariya basirikare bari. Ibi byose rero abanyamerika babyinyegeje inyuma. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Intambara irimo guhindura isura. Abanyamerika bihagurukiye kandi bari ku ruhande rwa Kongo. Mu gihe rero abantu benshi bari barimo kwibaza ko abanyamerika binyegeje inyuma ya bino bitero, hari ibindi bimenyetso bikomeye cyane birimo kugaragaza ko abanyamerika bamaze kwihagurukira. Uyu munsi ku igenekerezo rya 26 ubutegetsi bwa Kongo burakira umusirikare ukomeye cyane wa Amerika. Ni General Dagvin Anderson. Uyu nguyu ni umusirikare urongoye AFRICOM. Ni igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikorera ku mugabane wa Afurika. Ni generali w'inyenyeri enye. Ni inzobere mu bya gisirikare ndetse akaba arwanira mu kirere. Aba mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere. Ni generali rurangiranwa. General Dagvin Anderson yamaze kugera muri Kongo ndetse biteganijwe ko araza kugirana ibiganiro bikomeye cyane na Tshisekedi. Uyu mujenerali rero ageze muri Kongo mu gihe abantu benshi cyane bari barimo kwibaza ku ruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo. Nta gushidikanya rero General Anderson agiye kuvugana na Tshisekedi ukungene bashobora kurwana iyi ntambara ndetse bakayitsinda.
Amasoko yizewe yabwiye ikimenyeshamakuru Africa Intelligence ko uyu musirikare urongoye Africom agiye gutegura ibintu bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kongo. Ntabwo byoroshye rero, biribonekeza ko abanyamerika bihagurukiye rwose. Uyu mujenerali Anderson ni generali ukomeye cyane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi ubwiwe yitangarije ko aza guhura n'uyu mujenerali. Uru rugendo rwa generali wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni zimwe mu ngendo zikomeye cyane za gisirikare. Amakuru yizewe arimo kuvuga yuko uyu mujenerali agiye kuganira n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ngo byanga bikunda intare za Sarambwe zigiye kubona ishyano. Ntabwo ibintu ari byiza ku ruhande rwa M23. Urugendo rw'uyu mujenerali ngo ni inkuru mbi cyane ku barwanyi ba M23, mu gihe bigaragara ko abanyamerika batangiye gusangira amakuru y'ubutasi na FARDC, ndetse abanyamerika bakaba binyegeje inyuma y'ibitero bikomakomeye birimo kugabwa ku barwanyi ba M23. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ntabwo ari uyu mujenerali wenyine. Uyu munsi ku igenekerezo rya 26 hari abandi basirikare bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuye na minisitiri w'ingabo muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko charge d'affaires muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yaganiriye na minisitiri w'ingabo wa Kongo, ni Bwana Guy Kabombo Mwadiamvita. Ubutegetsi bwa Kongo kandi bukavuga yuko Colonel Chad Brinton, attaché de défense muri ambasade y'abanyamerika i Kinshasa, nawe yaganiriye n'uyu minisitiri w'ingabo. Uyu Colonel Chad Brinton ni umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na attaché militaire muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa. Uyu nawe rero yagiranye ibiganiro na minisitiri Guy Kabombo. Ibingibi rero biragaragaza yuko abanyamerika bamaze kwihagurukira ubwabo. Biragaragara yuko abanyamerika bashishikajwe cyane n'ibirimo kubera muri Kongo. Intare za Sarambwe rero zirageramiwe. Ndasubiramo ngo intare za Sarambwe zirageramiwe. Abanyamerika bamaze kwihagurukira. Biribonekeza ko ibigiye kubera muri Kongo ari bibi cyane ku barwanyi ba M23, mu gihe abanyamerika bamaze gufata uruhande. Byamaze kumenyekana abasirikare bakomeye baguye mu gitero cy'indege za FARDC cyagabwe mu Rubaya maze kigahitana Lieutenant Colonel Wiringoma. Bose bamaze kumenyekana. Hamaze kumenyekana urutonde rw'abasirikare ndetse n'amazina yabo. Muri kano kanya nibyo ngiye kubagezaho. Ngiye kubabwira abasirikare bakomeye umwe kuri umwe, ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane baguye mu bitero bya drone mu gace ka Rubaya. Wamenyekanye cyane ni Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko harimo abandi basirikare bakomeye baguye muri kiriya gitero. Amazina yabo yose ndayafite muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turerekeza ku rubuga rw'intambara. Ibintu byahinduye isura. Intare za Sarambwe zirimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Ibice byinshi cyane intare za Sarambwe zirimo kubyisubiza. Amakuru dufite aremeza ko imirwano ikomeye cyane muri kano kanya irimo kubera mu gace ka Kazinga. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo bamerewe nabi cyane. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri Kongo. Amakuru dufite nuko ku igenekerezo rya 24 General Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yongeye kohereza amabatayo 3 y'igisirikare cy'u Burundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. N'abasirikare bagiye muri Kivu y'Epfo.
hari amakuru yizewe yemeza yuko barimo kwisuganyiriza mu gace ka Baraka ndetse ko ngo barimo gutegura imirwano ikomeye cyane. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda amakuru n'ibiganiro mbagezaho, nimunyemerere aya makuru yacu tuyahere ku nkuru ikomeye cyane. Ku igenekerezo rya 23, igenekerezo rya 24 ndetse n'igenekerezo rya 25 hari imirwano ikomeye cyane yabereye muri Masisi. Ibitero by'indege za FARDC byibasiye cyane abarwanyi ba M23. Inkuru yamenyekanye cyane ni inkuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu nguyu yari umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Ku igenekerezo rya 24 nibwo inkuru zabaye kimomo ko General Sultani Makenga ndetse n'abandi basirikare bakomeye barashweho n'indege za drone za FARDC. Icyo gihe amakuru amwe namwe yavugaga yuko General Makenga nawe yaba yaraguye muri biriya bitero. Ntabwo ari byo rwose. General Makenga ni muzima. Amakuru dufite yizewe arerekana ko hari abasirikare bakomeye baguye muri kiriya gitero, ariko General Makenga we ni muzima. Ku ikubitiro umuntu wa mbere wamenyekanye ko yaguye muri biriya bitero ni Lieutenant Colonel Wiringoma. We rwose yarapfuye. Ni ibitero byagabwe na za drone z'igisirikare cya Kongo mu gace ka teritwari ya Masisi, neza hafi y'agace ka Rubaya. Abasirikare bakomeye ba M23 bari baragiye muri kariya gace gukurikirana urugamba. Ni mu gihe FARDC yari yakamejeje irimo kwigarurira ibice byinshi cyane muri Masisi. Uko byagenze rero kugira ngo FARDC irase Lieutenant Colonel Wiringoma ntabwo ndi bubigarukeho rwose. Twarabisobanuye kenshi ndetse nababwiye ingene ibintu byagenze kugira ngo kiriya gitero kigabwe kuri bariya basirikare. Muri kano kanya ndagira ngo tugaruke ku nkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana muri kano kanya. Hari amazina y'abasirikare bakomeye yamaze kumenyekana, byemezwa neza ko baguye muri kiriya gitero. Nyuma ya Lieutenant Colonel Wiringoma hari abandi bantu barenga 10 baguye muri kiriya gitero. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo byamaze kwandika amazina ya bano bantu, ndetse amasoko yanjye muri M23 nayo yamaze kunyemerera rwose ko abantu benshi cyane baguye muri kiriya gitero. Ngaba rero abantu bakomeye cyane baguye muri kiriya gitero cyagabwe na FARDC mu rukerera rw'igenekerezo rya 24. Umuntu wa mbere waguye muri biriya bitero ni Lieutenant Colonel Wiringoma. Amakuru yizewe yemeza yuko yahise yitaba Imana mu gace ka Rubaya. Umuntu wa kabiri witabye Imana ni Eric Kazungu. Uyu nguyu ni uwari ukuriye abashinzwe umutekano wa General Makenga. Umurinzi ukomeye cyane wa General Sultani Makenga yaguye muri kiriya gitero, yitwa Eric Kazungu. Byamaze kumenyekana rwose ko Eric Kazungu yaguye muri kiriya gitero cya FARDC. Amakuru kandi yamaze kumenyekana aremeza ko Major Pascal, uyu nguyu n'ushinzwe umutekano wa Colonel Nzenze. Amakuru yizewe aremeza ko Major Pascal uyu nguyu nawe yamaze kugwa muri kiriya gitero. Amakuru kandi arerekana ko Colonel Safari nawe yaguye muri kiriya gitero. Amakuru yerekana neza ko uyu Colonel Safari yari yungirije Colonel Imani Nzenze.
Koloneli Safari nawe yaguye muri biriya bitero. Amakuru kandi arerekana ko uwari ushinzwe umutekano wa guverineri uyu nguyu nawe yaguye muri biriya bitero, ndetse hari n'abandi bantu 5 b'abategetsi bakomeye nabo ngo baguye muri biriya bitero. Aya makuru kandi yemeza ko umuvandimwe wa Generali Makenga nawe yakomeretse mu buryo bukomeye. Ntabwo yapfuye, ahubwo ngo yarakomeretse mu buryo bukomeye. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byamaze kwandika aya makuru, ndetse amasoko yanjye nayo aravuga yuko ibingibi ari byo rwose. Wari ushinzwe umutekano wa Generali Makenga witwa Eric Kazungu yarapfuye. Majoro Pascal uyu nguyu yarajejwe umutekano wa Imani Nzenze nawe yarapfuye. Koloneli Safari yarapfuye. Abari bashinzwe umutekano wa guverineri ndetse n'abandi bategetsi nabo barapfuye. Umuvandimwe wa Generali Makenga nawe yararashwe arakomereka. Aya niyo makuru amaze kumenyekana kugeza ubu. Biravugwa yuko ibiziga bimwe bimwe bitari byaboneka, ndetse ko ibindi byangiritse mu buryo bukomeye. Aya ni amakuru rero arimo kongeraho, kandi bigaragara yuko abaguye muri biriya bitero ari benshi. Muri kano kanya rero imirwano ikomeye cyane yo irimo kubica bigacika muri Masisi. Intare za Sarambwe zirimo kwesurana n'igisirikare cya Kongo. Intare za Sarambwe zirimo kwisubiza ibice byinshi.